bazifitiye icyizere. ntabwo abanyekongo bazifitiye icyizere. Denis rero bakaba bavuga bati tugomba kwigaragambya tukamagana ingabo z'ibihugu bigize twabibwiye abantu nuko na Kiliziya Gatolika nayo igomba kwigaragambya, nayo yateguye imyigaragambyo. Mu gihe rero FDLR yahawe kugeza kuri iyi tariki ya 30 nayo kuba yashyize intwaro hasi ndetse igomba gutaha uyu munsi. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro Uruvugiro, ikiganiro gitambuka buri munsi kuri televiziyo ya Bwiza. Nguhaye ikaze Denis. Yego murakoze. Isi nguhaye ikaze biragushimisha cyane cyangwa urayisanga hari uwanga ikaze cyangwa ntabwo barakwima ikaze ngo wumve kuntu bigenda aribo ngo bareka go ikaze bakarakara cyane iyo uri persona non grata nko mu gihugu ahubwo nta nubwo wawemereye kugikandagiramo. So rero duhaye ikaze abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com mu kiganiro Uruvugiro, ikiganiro kirimo amakuru atandukanye, amakuru ari kuvugwa hirya no hino, aho tunyuzamo tukanasesengura tukavuga ibiri mu nda y'ingoma no hanze yayo tudaciye ku ruhande. Ngayo rero nguko twaje twabukereye. Denis, amakuru ari kuvugwa ni imyigaragambyo karundura igiye kugira gute Denis? Ni imyigaragambyo igiye kubera Igoma, imyigaragambyo ireba zino ngabo za yase zitaratangira akazi, ariko zigiye kwamaganwa. Yego. Izo ngabo za yase zirimo ingabo za Kenya, ingabo za Uganda, ingabo z'u Burundi. Nizo ngabo ziri tayari, navuga ko ziri tayari kuba zigiye kugarura amahoro muri iki gihugu cya Kongo. Yego, cyangwa se guhagarara hagati y'abahanganye hagati ya M23 ndetse na FARDC. Abatuye Igoma rero guhera kuri uyu wa kabiri batangiye kumva abantu babazengurukamo babacamo, no mu masoko nabonye amavideo za megafone ziri kuvuga ati mubyuke kare kuwa kane mu gitondo cya kare muzabe mwese muri tayari, ati mugomba kuba muri tayari twamagane zino ngabo za yase. Ubwo ni nabo kandi utazayigaragaramo azafatwa nk'icyitso. Ni nako kandi Denis muri Kongo avuga ihangana cyangwa se inyeshyamba za M23 ngo zihanganye n'iza Mai Mai na FDLR mu birometero 15 uvuye Kibirizi. Yego, urebye FDLR na Mai Mai ubu ngubu nyuma yaho M23 itangaje ko ihagaritse intambara, bisa nkaho yahagaritse intambara hagati yayo na FARDC, ariko indi mitwe yimereye nabi kandi imitwe ikavugwa gushyikira ingabo za FARDC. Denis, ni nako nanone imyigaragambyo iri guterwa na Kiliziya Gatolika. Aha ngaha wibaza uti bya bintu bajya bati Kiliziya Gatolika ni politike, ni mama wa politike, n'abapolitisiye ngo nayo yateguye imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda ku itariki ya 4. No kuvuga ngo ejo haza imyigaragambyo ku itariki ya 1, nyuma y'iminsi 2 habe indi Kinshasa yateguwe n'inama y'abepiskopi bo muri Kongo. Ubwo ni inama ubwo n'abasenyeri bo muri Kongo, muri DRC. So tutangiye rero nuko icyo twaheraho nuko ku munsi w'ejo Igoma hari hateraniye inama y'impuguke mu bya gisirikare zo muri bihugu bya yase Denis. Ubwo iyo tuvuze yase ni umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ni guhera rero kuri wa mbere tariki ya 28 Ugushyingo 2022 Igoma hateraniye inama y'impuguke mu bya gisirikare zo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yase, igamije gushyiraho ingamba zo guhuza ibikorwa by'ingabo z'akarere bigamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri rusange na M23 by'umwihariko. Yego, no kuvuga ngo uruhande rumwe leta n'igisirikare biri kugerageza ukuntu byakwiga gufatanya n'igisirikare n'abasirikare bo muri yase gushaka ukuntu barwanya inyeshyamba, ariko rubanda abaturage bo ntabwo bashaka zino ngabo mu gihugu cyabo.
gusa abaturage bapfuye kujya kwigaragambya gusara harimo something. So ngo mu ijambo rye rero ritangiza inama witwa Lieutenant General Ndima Constantin ari nawe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yashimye ubwitange bw'ibihugu bigize uyu muryango wa EAC bugamije gushakira umutekano urasirazuba bwa DRC. Ubundi iki gihugu cya Kongo kizashakirwa umutekano n'ibindi bihugu bishoboke? Ntago bishoboka. Ni nabyo ndayishimiye perezida w'u Burundi yababwiye ati nimunanirwa kugabana umugati wanyu uzawubagabanya zawuryaho. urumva nawe yarababwiye niho kubacyurira ati munanirwe kugenga igihugu cyanyu muribaza ko yasizaye uzaza kukibafasha koko. yabibabwiye mu mishyikirano iri kubera i Nairobi ihuje inyeshyamba yego na guverinoma ya Kongo. Aha rero Denis muri Goma ngo inama Ndima yagize ati kuba muri hano bigaragaza ubushake bwo gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu i Rwanda ndetse n'ibiganiro by'i Nairobi bigomba kugeza kugarura ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu cyacu. Munyemerere kandi nshimire nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Angola João Lourenço kuba umuhuza muri aya makimbirane ndetse n'imfashanyo y'ubutabazi bavanywe mu byabo n'intambara ku ruhande rumwe no ku rundi. William Ruto perezida wa Kenya kubera ibiro bye byiza mu rwego rw'ingabo z'akarere k'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Lourenço koko ejo bundi yohereje amakamyo harimo imfashanyo y'ibiribwa igenewe bari abantu bakuwe mu byabo b'Ikanyarucinya. Ikidege kinini rwose cyaraparitse bapakurura ibyo kurya. Denis rero iyi nama ngo ni impuguke mu gisirikare muri EAC. Yego. Iyi nama ngiri kwiga uko umutekano agaruka muri cyahise. Denis buribona koko hari ikintu kizagerwaho. Twagiye tubivuga kenshi usanga abaturage nkeka ko izi nama abaturage benshi bamaze no kuziranga. Yego barazirambirwa yaba izo nama yaba iyo mishyikirano buri gihe ibyayo abanyekongo rwose baragowe bitashyirwa mu bikorwa. Ni ibintu bahora bavuga bati ni impuguke izi mpuguke zitagira icyo zigeraho. Ntihazampuguke mu buhinzi ziba zihari akaba ari impuguke mu buhinzi ariko abaturage bagataka inzara kandi hari impuguke mu buhinzi bagataka inzara ugasanga izo mpuguke nta nubwo zirakandagira mu murima n'umunsi. Izi mpuguke mu gisirikare ngo zikaba rwose zigiye kujya gute Denis zigiye gushaka uko aka karere cyangwa se kiriya gice cy'iburasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru cyabasha kubona umutekano. Ubwo bagiye kukwiga n'ukuntu bazahuza ibikorwa nyine bya zirangabo za EAC zizatangira ngo kurwanya imitwe y'inyeshyamba. Mbyita ngo kuko si mpamya ko bino bintu bizabaho. Ahubwo ubona zino ngabo nk'uriya mugabo wari uyoboye ingabo za Kenya yakunze kuvuga ko badajyanwe no kurwana ahubwo bagiye guhagarara hagati y'abahanganye. Aha rero niho wibaza kuko Denis uhita wibaza ibi bintu birimo kwisubiranamo kuvuguruzanya kw'amagambo. Uriya mugabo w'ingabo za EAC we yaravuga ati twe tuje guhagarara hagati kugira ngo habeho amasezerano. Ati gikuru niki ni ukumvikana n'amasezerano. Noneho Kongo yo ikabizi ko bano bantu bagiyeyo abasirikare bagiyeyo kurwana ngo bakore M23 mu birindiro. Ukibaza muri abantu uvuga ukuri ninde ese Kongo yabiri kurota ese aba bantu ba EAC cyangwa se ingabo za EAC zaba ziri muri game. N'iyi myigaragambyo izabejo bano bantu bayiteguye ngo ni Mouvement Citoyen. Urebye ahanini barimo baramagana igihugu cya Uganda twako bagishinja gufasha M23 haba mu bikoresho ndetse n'amakuru y'ubutasi. Ariko Kenya nayo bakavuga ko muri imyigaragambyo bazayihatira cyangwa bazayotsa igitutu ikajya ku rugamba no kwijyana ku rugamba ku ngufu. Ngo bo barashaka ko Kenya ijya ku rugamba. Aba n'abakongomani ndetse bakamagana ingabo za Uganda zitegura kujya zatangira kwinjira ziritegura kwinjira ariko Uganda isanga ingabo muri DRC muri Ituri zirwanya ADF ariko noneho ngo hari izindi ziri kwitegura zigomba kuza mu rwego rwa EAC kandi bakavuga ko Uganda ifashe iki M23.
bakibaza ukuntu rero umuntu ufashe M23 azinjira mu gihugu cyabo. Yego, nanone bakongera bakibaza impamvu zino ngabo za Kenya zagiye ibikoresho byazo ngo byanyuze mu Rwanda, bakabona harimo agakino hagati ya Kenya n'u Rwanda, bati nyamuneka murebe ko muri izo modoka hatarimo abasirikare b'u Rwanda cyangwa se ibindi bikoresho by'u Rwanda. Na cyane ko ahubwo zikihagera bamwe bari batangiye no kuzijonjora bavuga ati zirangabo za Kenya harimo ngo kompanye ebyiri za Special Forces z'u Rwanda ngo harimo ingabo z'abatutsi. Yego. Ubona ko n'izi ngabo nazo ubwazo ntabwo abanyekongo bamwe bazifitiye icyizere. Ntabwo abanyekongo bazifitiye icyizere. Denis rero bakaba bavuga bati tugomba kwigaragambya tukamagana ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ariko abanyekongo muribuka ko abadukurikiye bakunze no kwigaragambya bamagana ingabo za MONUSCO. Nuvuga ngo nta experience nziza bigeze bagira ku ngabo mpuzamahanga. Nayo pe. Usibye wenda muri 2013 aho M23 yaraswagaho ngira ngo hakoreshejwe ingabo mpuzamahanga no mu ntambara ya Kongo ya kabiri yari iri mu Rwanda na Uganda. Harimo ibihugu byabafashije birimo za Zimbabwe, za Malawi, za 2013 hakoreshejwe ingabo mpuzamahanga ariko abanyekongo ibyo ntabwo babyemera. Bavuga ko ari FARDC rwose yakubise M23. Bakavuga ko ari Mamadou Ndala uriya wayisapfa. Ku mpande bavuga ko ari Mamadou Ndala wakoze igikorwa cyo kugira gute cyo kwirukana M23. Bati twarabikoze nubwo nyambara bavuga ati muri 2013 twarabikoze. Ati kuki bidakorwa ubu ngubu ingabo za yasezeje gukora iki? Ariko abakongomani mu by'ukuri Denis nawe wabumva rimwe na rimwe ushobora kubumva. Bano bantu ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 20 I think niba ariko irenga 20 rwose, imyaka 20 still abakongomani baracyapfa. Abakongomani baracyahunga. Ikindi imitwe yitwaje irwanisho ivuka buri munsi kandi ishimuta abaturage buri munsi ikanabica buri munsi. Ahubwo tukabona ko no muri iyo mitwe myinshi ishingwa bigizwemo uruhare na bamwe mu basirikare bakuru ba leta bikanavuga ko ari nabo baha intwaro. Ngira ngo mu kiganiro twagiranye n'umuvugizi wa M23 yavuze ko intwaro ngo zaguzwe ariko hari akantu agacitse mu mva ko gafite ikintu kavuze. Intwaro ngo bazihawe baziguze zaguzwe n'abakongomani, bivuze zaguzwe misoro iki y'abakongomani. Uvuga ngo n'abazifite n'abakongomani nayo irimo kavuga ko n'ubu niyo bazishyira hasi zizaguma ku butaka bwa Kongo. Niziko zaguzwe n'amafaranga yo mu gihugu cyabo. Aha rero bikunze kugaragaza amaraporo menshi yagiye agaragara kuva za 2011 n'ubundi iyi mitwe irwana za CNDP za M23 zirwana hagiye hagaragara ko abasirikare ba Kongo bagira uruhare mu kugira gute mu gutanga ibikoresho. Yego rwose bamwe bo bagiye banafatwa ugasanga nk'umuyobozi wa brigade yafashwe yagejejwe n'imbere y'urukiko ugasanga arashinjwa kugurisha ibikoresho bya gisirikare ku mitwe y'inyeshyamba. Ibyo bwose byarabaye, ingero zirahari. Ni imitwe myinshi rero ngo ishingwa n'abanyapolitike, harimo n'abanyapolitike. Perezida w'inteko ishinga amategeko we ya Kongo yigeze no kuvuga mu minsi ishize ko agiye kuzashyira ku karubanda ngo bamwe mu badepite bakorana n'imitwe y'inyeshyamba. Hari n'umudepite wamubwira ati ariko se wabavuze ubundi urabahishira iki, ariko yanga kubavuga amazina. Ni ukuvuga ngo iriya mitwe y'inyeshyamba iri muri Kongo 80 cyangwa 70% ishingwa n'abantu begereye ubutegetsi cyangwa bakorana n'ubutegetsi. Bose rero bakayishinga, akenshi bivuga ko bayishinga kubera inyungu runaka z'ubukungu kugira ngo imitwe ibafashe kubona amafaranga. Denis hari n'abayishinga bati muyishinge bakayisha bati dufata agace runaka ducukure amabuye, imisoro ivamo yose ibiyacu n'abaturage bajya badusorera batuzanira amaturo, imyaka, amatungo n'iki. Ngira ngo nacyo cyane ikintu M23 ikunze kugaragaza ivuga ko yo mu gufata biriya bice by'abantu bavuga ikinyarwanda byegereye u Rwanda na Uganda ahanini birinze abaturage bamwe mu bantu bavuga ikinyarwanda kubera ko iyi mitwe yitwaje ibirwanisho yahageze ikahafata. So Denis rero abakongomani bakaba bavuga bati tugomba kwigaragambya. Imyigaragambyo za ryari Denis? Izabejo kuwa 4
ku itariki ya mbere Ukuboza ngo barateganya gukora imyigaragambyo bamagana ingabo nyine z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro. Bivuga rero ko amashusho yagiye hanze agaragaza ko abagabo ngo bazenguruka mu masoko yo mu mujyi wa Goma bamenyesha abaririmbo ko gahunda yo kwigaragambya ari kuwa kane. Umwe rero ngo muri bo bari bafite umuzindaro ngo yagiraga ati ese muriteguye gahunda ni ku munsi wa kane, niba badashobora kujya kurwana bagende na MONUSCO bagende. Niko n'abari mu isoko bikiriza muri aya magambo. Urumva rero Denis ni hatari. Ni hatari. Ati bayende tu batoke kure. Ati mujyi wanyu ntacyo mutumara ya mutaturwanirira. Kako ingufu bashyira mu myigaragambyo yabazishyiraga mu kwirwanirira. Hari igihe bashobora kuba nayo ari intwaro no se imyigaragambyo si intwaro. Bavuga ngo nta bikoresho bya gisirikare bafite, ambarego buri gihe bakunda kwigarukaho. Ariko rero Denis urebye nk'ingabo za Kenya ibikoresho zifite imbunda zifite. Zino mbunda ni imbunda zikorerwa mu Bubiligi, ni imbunda z'Ababiligi zakorewe ubundi Special Force, ni zimwe mu mbunda zigezweho zigenewe ibikorwa bidasanzwe. Imbunda z'ingabo zidasanzwe zihenze rwose. Urebye rero imbunda z'Abanyakenya ukareba n'iz'Abakongomani bafite, ukareba n'uburyo Abanyakenya bambaye, ubona ko rwose bitandukanye. Harimo itandukaniro. Ariko se nimba ntabwo ikibazo ari Kenya cyangwa Kongo, ikibazo ni abashinzwe kugura Kongo ibikoresho, kuko hari n'amakuru twagiye twumva ko amafaranga amwe n'amwe anyerezwa asorwa ngo ajye kugura ibikoresho ariko ntihamenyekane irengero ryayo. Ibyo nabyo byagiye bivugwa. Rero aba Bakongomani barabwira bati Banyakenya nimujye ku rugamba cyangwa mugende mutega agatwe kanyu hariya Kamene. Kandi ngo barasaba ko ingabo za Uganda ziteganya kujya muri iki gihugu cyabo mu butumwa bwa EAC zitajyayo. Bati namwe Bagande ntitubashaka. Za Uganda zo nta nubwo bazishaka rwose. Ntitubashaka mugende kuko mufasha M23. Nibyo bavuga ko Abagande ngo baha muri raporo yanasohotse bivuga ko ngo Abagande baha ibikoresho M23 ndetse n'ubutasi babafasha kuneka bakanabana n'ibikoresho cyane. Ibi rero ngo aba baturage baravuga bati tutaki, ntago tubashaka mu gihugu cyacu, ntago tubashaka mugende. Hanyuma Denis kandi tukiri kuri imyigaragambyo nkuko twabibwiye abantu nuko na Kiliziya Gatolika nayo igomba kwigaragambya. Nayo yateguye imyigaragambyo ngo yahamagariye abayoboke bayo baze n'ukuri. Abakristo Gatolika ubwo ngubwo urumva ni nk'Abakongomani hafi ya bose cyane kuzitabira imyigaragambyo kwamagana u Rwanda. Uvuga ngo Kiliziya Gatolika yo muri Kongo igiye kwamagana u Rwanda. Igiye kwamagana u Rwanda, iyo ishinja leta y'u Rwanda kuba ifite umugambi ngo wo gucamo Kongo ibice, bya bindi bya balkanization. Kino kintu Kiliziya Gatolika muri Kongo n'uriya musenyeri wabo harya ni Ambongo ninde uriya muntu zamuka Cardinal. Icyo kintu rwose cyumvikana. Aba rero ngo mu gihe Abakongomani b'Igoma ku itariki ya mbere ku munsi w'ejo kuwa kane bazakora imyigaragambyo, ni nako Abakongomani b'i Kinshasa cyane no mu gihugu hose mu bice by'igihugu bo bazakora imyigaragambyo ku itariki ya kane. Ubwo no kuvanira ryari Denis ku itariki ya kane nyine ni kwa Kangahera, ntabwo ni itariki ya kane z'ukwa 12 nkeka ari kuwa mbere ni kuwa gatatu, ahubwo ni kuwa gatandatu, ni Sunday ku cyumweru nibwo bagomba kujya mu mihanda. Muri make aho gusenga bazagira gute, bazajya kwamagana u Rwanda. Azaba ari kuwa gatandatu ku itariki ya kane, ni kuwa gatandatu. Yego nibyo se nibyo fashuba no azaba ari kuwa gatandatu. Yego abasuri muri Mutarama ubwora ndi muri Mutarama. Azaba ari kuwa kangaza, ari kuwa gatatu, kuwa kane. Ubwo ni next week nibyo?
ku cyumweru, azaba ari ku cyumweru. Ejo kuwa kane ni itariki ya kane, itariki ya mbere niho azaba imyigaragambyo. Yego azaba ari ku munsi wa misa, azaba ari ku munsi wa misa ku cyumweru. Mu itangazo rero bashyize ahagaragara nyine bateguza ino myigaragambyo ku itariki 9 muri uku kwezi, baragize bati ibihe birakomeye, igihugu cyacu kiri mu kaga, ntituzatume RDC icibwamo ibice kuva mu majyaruguru kugeza mu majyepfo, kuva mu burasirazuba kugeza mu burengerazuba no muri diaspora. Duhamagariye abakirisitu guhaguruka bakarinda ubunyangamugayo, gusenga, kwifatanya n'abakuwe mu byabo. Yego, turahamagarira kandi buri wese kuzakora urugendo rwo mu mahoro ku cyumweru itariki 4 Ukuboza 2024. Ubwo bazasohoka bagende batambagira igihugu cyose. Ubwo ni hafi y'isengero. Ngabe ababepiskopi rero Gatolika kandi ngo mu itangazo ryabo banenze imyitwarire y'umuryango mpuzamahanga n'ibihugu bavuga ko biba bigenzwa n'umutungo kamere w'igihugu cyabo, usanga ngo birangwa n'indimi ebyiri. Ubwo si ibihugu n'ibihedeni. Ubwo nyine n'ibiriya bihugu by'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, biriya bikomakomeye ibyo bakunda gushyira mu majwi. Ngo byongeye kandi ababihaye Imana ba Kiliziya Gatolika barahamagarira abaturage ba Kongo kuba maso kugira ngo bazatsinda abantu bose bifuza ubutunzi bw'igihugu cyabo. Haro ntataye ko ideni bihari bishoboka. Ubundi nuko abamani badashyirana hamwe. Uziko babikoze nko muri Somalia. Ha mutwe nyeshyamba no mabinjira mu gihugu, ariko ikibazo imitwe nyeshyamba ishingwa nabo. Igashyigikirwa nabo, ariko bose bahagurutse bavuga ati buri muturage wese avuga ati tugiye kwataka imitwe y'inyeshyamba. Naho bayice, ariko intambara y'abaturage naho bayica rwose. Ariko ikibazo cyabo umwe aravuga ibindi akavuga, buri wese abakeneye inyungu ze, kandi umwe ari basehemu yangu Kongo nubwo ari nini buriya hari ibindi bihugu binini byenda kungana nayo kandi bifite imiyoborere ihamye. Dore ko Kongo inafite za guverinoma z'intara, buriya buri ntara ishatse igira guverinoma ikagira n'abadepite n'iki bigira ibintu kabisa na minisitiri. Yego, bakwiye rero kwita ku wenda nubwo bavuga ngo Kongo ngo ni nini ngo ntabwo iyoboreka, inshingano nini bakaziha nkuru, ibyemezo bikuru bakabiha perezida mukuru, ariko ku rwego rw'intara nabo bakagira ibyo bikorera, bakagira izo bije zabo, bakiteza imbere uko bashoboye bakurikije n'ubukungu bafite mu ntara yabo. Ariko usanga bose ni ukubirwaniramo. Niyo mpamvu rero na perezida w'u Burundi nawe yabwiye abari bateraniye muri iriya nama ihuza guverinoma ya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba, ati mukwiye, ati mumenye neza ko nimunanirwa kugabana mu buryo bukwiye umugati wanyu uzabafasha kuwugabanya azagambirira gukataho umugabane we. Ati mwumve ko bibareba kandi mwiyumve nk'abavandimwe bafite icyerekezo kimwe. Ati nimutabasha kwigabanya mumenye ko twe nituza cyangwa se n'abandi bazakoraho igice cyabo bakabaha icyo basigaje. Denis nako ngo guhera ejo inyeshyamba za Metura ngo zihanganye, twayivuze mu ngingo z'ingenzi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 29 Ugushyingo 2022 mu giturage cya Kishishe, cyari kuwa kabiri cyangwa igitondo cyo kuwa mbere. Ejo sari kuwa kabiri. Hari kuwa kabiri. Ejo hari kuwa kabiri. Ngo abaturage mu giturage cya Kishishe ngo kiri mu birometero 15 uvuye ahitwa Kibirizi muri sheferi ya Bwito, habyukiye rero ngo imirwano yari huje inyeshyamba za M23 ndetse n'iza Mayimayi zifatanyije na FDLR. Ni amakuru yashyizwe ahagaragara n'urubuga Kivu Morning Post rwo muri Kongo, avuga ko iyi mirwano yatumye abaturage benshi bata ibyabo bagahunga berekeza Kibirizi na Kirima. Ayo makuru akaba avuga ko mu gihe ihagarikwa ry'imirwano ryasabwe mu nama iherutse kubera i Rwanda risa nk'iryubahirijwe hagati ya FARDC na M23, ku rundi ruhande guhera mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere ushize, M23 yakomeje guhangana bya hato na hato n'umutwe wa FDLR ahitwa ngo Biruma na Kinyandonyi. Bikavugwa ko hano Kinyandonyi imodoka ya M23 ngo yaguye mu gico cy'abantu bitwaje ibirwanisho bikekwa ko ari abo muri FDLR, bakayirasaho bikomeye, ariko umubare w'abahaguye ntabwo wabashije kumenyekana. Ibi rero ngo karibo byakure tension yo kugira gute yo gushyamirana na Denis. Bararwana kandi nkuko bikunze kuvugwa akenshi usanga bavuga ko iyi mitwe yaba iri ku ruhande rwa FARDC.
rwa FARDC, ni nayo mpamvu bavuga ko iriya mishyikirano iri kubera hariya Nairobi ni leta ya Kongo ngo n'abana bayo barimo baraganira n'abaturage bayo n'abantu bayiri inyuma. Denis, kandi ni nako twavuga ko RDC ngo iri gusaba kugeza igitutu MONUSCO ngo ishyire mu bikorwa imyanzuro yafatiwe muri Rwanda. Ubwo ni bya bindi by'uko niba intwaro zitagiye hasi se bagomba nyine ni ukuvuga ngo hari ukuva mu bice M23 ifite hari no gushyira intwaro hasi, ariko M23 yo yahagaritse imirwano, ntiyashyize intwaro hasi, ntiyavuye no mu bicirimo. Urumva rero ko aho ngaho niho bavuga bati ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko ubutumwa bw'umuryango watangaje ko wasabwe na guverinoma y'iki gihugu gushyira mu bikorwa imyanzuro yafatiwe umutwe witwaje intwaro wa M23. Nibyo itariki 23 nibwo byagomba gushyirwa mu bikorwa. Denis, iyo nkuru rero wayisoma ukareba, ariko twibuke ko nanone FDLR nayo ngo yari yahawe kugeza ku wa 5 ikataha mu Rwanda kuba yatashye mu Rwanda. Mu itangazo y'umuvugizi wa MONUSCO yageneye itangazamakuru kuri uyu wa mbere ushize yavuze ko ubutumwa bwashyigikiye imyanzuro y'uko abarwanyi M23 bagomba guhagarika imirwano bagasubira mu birindiro bahozemo mbere. Imyanzuro rero yafashwe nyine yafatiwe i Rwanda, yavuga ko abarwanyi ba M23 batazahagarika imirwano kandi ntibasubire mu birindiro bahozemo. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bazategeka ko hakoreshwa imbaraga z'igisirikare. Aha kandi ngo uyu muvugizi yasobanuye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Christophe Rutundura yavuganye na MONUSCO ayisaba gutanga ubufasha mu gushyira mu bikorwa iyi myanzuro, nayo imwizeza gutanga umusanzu wayo ishingiye kuri manda yayo. Ati kubw'ibyo ubu butumwa buzatanga bufasha mu gushyira mu bikorwa byose bijyanye na manda yayo. Aha rero Denis, niho ibaza niba MONUSCO izayishobora. None se MONUSCO niba byari kurwana bakageraho barifata ibice bimwe ntibihari imyaka imaze iyi mitwe yose siyo mundi ntibiri muri mandate yayo yo kurwana n'inyeshya yo kukura kubaka ibirwanisho? Ntabwo ibyo birimo, ntabwo birimo kubaka ibirwanisho. Kareka MONUSCO rwose muri manda zayo ibintu byo kujya guhangana ntabwo biba biri. Ndavuga kubaka ibirwanisho. Wabaka ibirwanisho se mutarasanye? Niba batameye kubishyira hasi ku neza wabibaka ku ngufu. Ku ngufu rero ni isasu riri buvuge. Kandi nabo ntago barasa amashaza. Ntago barasa amashaza. Hariya nta basirikare ba MONUSCO bigeze bagira? Bemerewe kwirwana iyo batewe. Ibyo byo barabyemerewe. Bararwana. Ariko ntago MONUSCO yapfa guhagurutsa abasirikare bayijana ngo bateye ahantu runaka ngo bagiye kurwanya inyeshyamba. Ntabwo ibyo babyemerewe. Denis, rero aha rero ngo ni ibyo leta ya Kongo isa. Noneho ikindi ngo muri Londres nuko umugore wa Tshisekedi yunze muri umugabo nawe yiko mu Rwanda. Ako nta kindi yagomba gukora. Nagomba kugenda mu mujyi umwe nyine. Agomba kugenda mu mujyi umwe n'umugabo we. Dore ko ahantu hose bagiye bajyana u Rwanda, ariko ngiye mba mbona ari ikimwaro ku gihugu kingana kuriya kigendanagaho gukangana nk'aka kacu rwose kivuga ko kagitesheje umutwe, nabyo mba mbona ari igisebo ngiye najya mbihisha. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane Denis. Ego nabonye Museveni nawe avuga ko ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo yakiriye rwose gikwiye gushakirwa umuti byihuse. Avuze ko Kongo icumbikiye impunzi z'abanyekongo zigera kuri 1,600,000. Oya, harimo abanyekongo muri 1,600,000 impunzi zose ziri muri Uganda, harimo abanyekongo 480. Asaba rero ko zimwe mu mpunzi zakwifashishwa
mu gushakira umuti iki kibazo. Ati aba bantu barababaye kandi bakwiye gushyirwa mu biganiro. Ubwo se M23 yavugaga kuko nibo bahungiye muri Uganda abakongomani, ariko rero n'abakongomani benshi bari muri Uganda Denis kuva intambara yo muri Kongo yakwaduka nyuma ya 97 98 za ntambara zose zagiye ziba abakongomani bagiye bahunga muri Uganda ari nkambi zabo. Nari naba muri Kenya nizo za nkambi ubona ziba hano mu Rwanda za Giheke, ziba za Ntuza, za Gihembe, aho hose bagiye bahunga ntabwo barataha bamaze imyaka igera muri 20 mu buhungiro. Ni nabyo M23 ivuga ati bene wacu ababyeyi wacu bamaze imyaka n'imyaka mu buhungiro, ntabwo bizashoboka, nta nubwo bazatuma bagumayo. Nicyo bavuga bakeneye ko abantu bagaruka mu byabo. Ariko ejo ndi nabonye kuri The East African bavuga ko abantu bavuga ikinyarwanda mu karere bagera muri miliyoni 40. Uzi ko ari benshi cyane abavuga ikinyarwanda. Harimo n'abanyarwanda, harimo na miliyoni 13 z'abanyarwanda. Ubwo abari hanze yarwo barusha ubwinshi abanyarwanda. Ubwo abari Uganda, abari muri Kongo, abari Tanzania, ngo mbese ikinyarwanda kivugwa cyane kurusha imbere mu gihugu. Kivugwa cyane hanze kurusha imbere mu gihugu. Mu gihe rero FDLR yahawe kugeza kuri iyi tariki ya 30 nayo kuba yashize intwaro hasi ndetse igomba gutaha uyu munsi. Sibyo? Yego. FDLR igomba gutaha uyu munsi. Denis urabona igomba gutaha? Itaha ijyaye kandi yarayisisora itangazo ku itariki ku cyumweru gishize. Yasohoye itangazo ahubwo isaba umuryango mpuzamahanga ngo guhatira u Rwanda kumvikana narwo. Yego, kujyana nayo mu biganiro. Nuvuga ngo nayo irashaka ko ibiganiro haba ibiganiro. Kandi uyu mutwe birazwi ko umaze iminsi ngufasha FARDC ku rugamba ihanganyemo n'umutwe wa M23, nubwo akaye n'umutwe ufatwa nk'iterabwoba na leta y'u Rwanda ndetse n'imiryango mpuzamahanga imwe yagiye ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Yego. Aha rero mu mishyikirano ya Rwanda yabaye nayo yasabwe kujya gutaha Denis. Gutaha. Aha rero je niho njya nibaza bango inama y'u Rwanda yagiye ifatira ibyemezo imitwe, ubundi imitwe ivugamo ni M23 na FDLR. Harya ndi mitwe ivugamo undi FDLR impamvu yaje muri iriya nama nuko u Rwanda rwari rurimo, kandi ni wo mutwe uhangayikishije u Rwanda rukavuga ko leta ya Kongo ikorana na FDLR. Kongo na eti namwe mukorana nayo mukorana n'uvuga ngo n'urwitwazo rwa buri ruhande. Cyane rero hafi ibibazo ngo by'umutekano muke mu karere k'iyagaragara bemeza ko muri iyi minsi M23 ikomeje gusaba ubutegetsi bwa Kongo kugira ngo bemere gushyira intwaro hasi. Abategetsi ba Kongo nabo bakaba bakomeje kwegera abayobozi ba FDLR basaba ko nayo igomba kuzamura ijwi risaba ibiganiro n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ya rero akari mu rwego mu myanzuro ya Rwanda FDLR igomba kujya gutaha mu Rwanda uyu munsi wa gatatu. Niba dataha harabiki ko bavuze ko hazakoreshwa izindi mbaraga. Igihe M23 yari yahawe cyararangiye. Nonese M23 ariko yahagaritse ibirwanda, yahagaritse intambara. Ariko ibice yafashe iracyabirimo kandi nabyo byari biri muri FARDC yo nako FDLR yo nta uziyo yo ko nta hantu hagaragara bivuga ko yende yafashe cyangwa yagize. Bivuze ngo FDLR ubwo biharabasigaye ahubwo ngo MONUSCO na zirangabo za yase zijya zijya kwirwanya. Ariko none ukwibaza niba M23 bo bananiye gukora M23 mu birindiro byayo. Sibyo yo ntigeze ishyira intwaro hasi nkuko bayivugaga. Ariko kandi na M23 kavuga ko amasezerano n'umuntu atayireba kuko itari hagarariwe. So bivuga ngo Denis bino bintu harimo urujijo rwinshi cyane mu masezerano yabaye. M23 aba amasezerano idahari, hakabiganira idahari, igasabwa kubyubahiriza. Nibyo nayo yatumiwemo ntabwo imyanzuro yayo yigeze ishyirwa mu bikorwa. Yego. Noneho ahangaha akavuga ngo kandi noneho biri kombine ko M23 igomba gushyira intwaro hasi ikava mu bice irimo, FDLR igataha mu Rwanda ku itariki ya 30. Nayo igavuga ati ngo imiryango mpuzamahanga nisabire leta y'u Rwanda kuganira. Kandi leta y'u Rwanda nayo ntigira ntikozwa kuganira na ahubwo moto nizere ko bakinguye amarembo wenda basanga
kuko u Rwanda rwo n'ubundi ruvuga ko amarembo afunguye ku bantu baba muri FDLR bashaka gutaha ku bushake baza bagasubizwa mu buzima busanzwe abandi bakajyanwa mu gisirikare. Denis niko bigenda, abaje gira ngo bagiye bataha n'abandi bafatiwe muri FRN abenshi bagiye gufungwa bazira ibyaha by'intambara bamwe na bamwe, abandi barataha bajya mu buzima busanzwe nk'abari abasirikare. Ariko ikintu bita imishyikirano cyo ntabwo kizapfa kibayeho. Uranabyibuka ko icyo gihe Kikwete yigeze kukisaba agisabye u Rwanda rumara igihe rufitanye ibibazo na Tanzania. Kikwete kuko FDLR mu mutwe w'iterabwoba. Ikindi ubamo abantu bahoze mu gisirikare cya XFAR abenshi bari intera hamwe bisha abantu mu Rwanda, bivuze ngo leta y'u Rwanda ntishobora kuganira n'iki n'abo bantu bigoye bikiri gute. Denis bikiri kure abantu bandibuka neza, hari abantu benshi bo muri FDLR bagiye bafatirwa mu mahanga, harimo n'uwaburaniraga mu Budage. Denis ese yaba yarajera byavuga ko agomba koherezwa mu Rwanda, Ubudage bwanze kugira gute, bwanze kumutanga, Ubudage bwanze kumutanga. Byavuga ko agomba koherezwa mu Rwanda. Si Strato Musoni hari abantu bagiye bafatwa bari muri iyo mitwe bakajyanwa mu nkiko mpuzamahanga. Hari n'abagiye boherezwa mu Rwanda. Denis buri bukaba bitwa ba Abega banafatishwe, wari n'umuvugizi wabo, bukaba benshi bagiye bafatirwa za Goma. Bivuze ngo rero ntago Musoni yaraje, Musoni yaratashye mu mwaka ushize. Uyu niwe wari umuntu mukuru cyane muri FDLR. So rero Denis reka dutegereze turebe ko uyu munsi wenda kuko imipaka y'u Rwanda ngira ngo irafunguye. Yaje muri uku kwezi gushize kwa 10 aho. Yaje mu kwezi kwa 10. Imipaka y'u Rwanda irafunguye. Ngira ngo uyu munsi baritegura kwakira FDLR cyane. Munsi baritegura kwakira FDLR. Wenda turaza kubibona icyo guverinoma y'u Rwanda iza kuvuga, cyangwa se niba koko hari bari buze abanyamakuru bari ku mipaka hariya baraza kutubwira uko bihagaze. Reka tubashimire rero mwakuri iki kiganiro Vugiro, tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe, mukore comment, mukore na like, mukuri iki biganiro byacu. Ikindi kiganiro naho ubutaha nakagaruka. Denis murakoze cyane, dukomeze tubane no kuri bwiza.com. amakuru yo ni menshi cyane, amakuru acukumbuye kandi amakuru asesenguye utasanga ahandi.